Vho-Shivambu vha khou ṱuṱuwedza miraḓo ya Lihoro ḽa EFF khathihi na vhadzulapo vhoṱhe vha ḽino uri vha vhe tshipiḓa tsha mugwalabo uyu. Vha ri mugwalabo uyu ndi wone nḓila i yoṱhe ya u sumbedza mbilaelo dzine vhadzulapo vha vha nadzo kha zwine vha khou ri muvhuso u khou konḓelwa tshoṱhe na zwa uri Presidennde Vho Ramaphosa vha bve tshiduloni. Vho-Shivambu vha ri tshiimo tsha zwino tsha ikonomi tsha shango a tshi takadzi na luthihi hune vha khou hwesa vhuḓifhinduleli hoṱhe kha Presidennde. We are living under a dysfunctional state and government, and it is only us who can change that as the EFF. But if we are these agents of change, ourselves who are the revolutionaries must always seek to raise our levels of political consciousness and appreciation of what should be the solutions. The entire country must come to a standstill. The entire province must come to a standstill. And that is required of you as the leadership of the province of regions. You should be participating in all these platforms. There must not be a community newspaper, community radio where you have not made an announcement of just what is going to happen on the 20th of March. Vho-Shivambu vha tenda kha zwa uri u tsimiwa-tsimiwa ha muḓagasi zwi khou itwa nga khole nga muvhuso u itela u ṱoḓuisa khamphani ya muḓagasi ya Eskom. Vha ri nzudzanyo iyi i re na u dzhenela polotiki khayo ndi ya u ṱoḓusia khamphani ya Eskom i si tsheho zwanḓani zwa muvhuso i tshi khou langwa nga vhathu vha private. Zwi tshe zwo ralo, Vho-Shivambu vha ri Lihoro ḽa EFF ḽo pika u thithisa tshipitshi tsha Presidennde tsha u vula phalamennde nga ḽavhuṋa. Vho-Shivambu vho khwaṱhisedza zwa uri nzudzanyo dza u pembela miṅwaha ya fumi bva tshe Lihoro iḽi ḽa thomiwa dzi kati. Lihoro la EFF ḽo wana tshidulo tsha u vha na ḓorobo kha masipala wa Metsimahulu kha khetho dzapo dza ṅwaha wa 2011. Fhedzi zwa tou fhela maḓuvha mangana, vharangaphanḓa a Lihoro ho mbo ḓi humbela na ḓorobo wa Lihoro ḽeneḽo uri a ḓirole mushumo. Murangaphanḓa wa Lihoro Vho Julius Malema vha ri na ḓorobo iyo o vha o khethiwa nga vha Lihoro la ANC nahone vha Lihoro la ANC vha vho no ḓi thoma zwiito zwa tshanḓanguvhoni. Masipala uyo wa Metsimahulu ndi muṅwe wa mimasipala une na wone wo kwamea nga u tea uri u shumiwe nga ṱhanganelo ya mahoro henefho vunḓuni la Free State. So we came up with a new strategy now that will rather have a small party mayor, because we can't have each other and we can't serve under each other. Have a small party mayor and then get the FMC's positions and run our own government. So we will do that. We'll do that in Metsimahulu and we'll do that here at Kwakwa, Malutiapofu. We stand a chance as well in Malutiapofu of getting in and doing the right thing. Lihoro la EFF bari u sadzanya ha zwithu kha masipala muhulwane wa Mangaung zwi vha ṋetshedza tshikhala tsha u nga dzhia ndango ya vharangaphanḓa. We've got a situation where the sewer system has collapsed. The potholes are the order of the day. A by-election is declared in a place where there is a sewer crisis, in a place where the Gogos can't get out of the house because their houses are surrounded by sewer. The IEC goes into the house of that Gogo with a wheelchair for a special vote. And then that Gogo votes for the ANC. We have a situation where the municipality has collapsed. The right hand doesn't know what the left hand is doing. A municipality has had so many different types of municipal managers. Even the one who's sitting now, we are not sure if it is the one or there will be another one tomorrow. It's a mess. This gives an EFF an opportunity to zoom into that space and conscientize our people and make them aware that it is not the ANC which is the solution to the problem of sewer in Mangaung. Vho Julius Malema vho ita khuwelelo ya uri miraḓo ya Lihoro i tea u funza lushaka na u ḓidzhenisa kha polotiki u itela uri vhathu vha zwi ḓivhe uri Lihoro la ANC a si ḽone Lihoro ḽi ḽoṱhe.